Hello mayam, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Ngasi channel sida koigi nauna handakta launch tawgiba koigi Grand Vitara ga machine manau thokpa gari makal ni koigi Toyota gi Hyryder haiba gari sini ado masigi matang na mayam review pijarake mayam yeng taminasi. Hyryder gari makal asi India da Dr. launch tawgiba kuidriba gari makal ni koigi Toyota gi Hyryder haiba gari dune ado magi competitor singje kana no haiba kanda koigi Creta adagi Kia gi Seltos adagi Kusak smaina adagi MG gi Aster smaina magi competitor sim mayam lere ko aduga koigi Nexa gi Maruti Suzuki gi na koigi Grand Vitara ina smile lere ado Grand Vitara ga mo inisina koi same platform da sarakpa gari makal ni ko ado mayam gi ke haitare khoi Toyota na mayam gi khalla kanda koi gi thau gi khalla kanda mileage yamna fazana puthokpa ngamna na ba haidana koi gi electric gi motor ga adagi akoi gi battery gi keno siga koi petrol gi engine gi ani che combine tor kanda puthokpa gari makhal oidene bugo seida fuel je koi gi fazana saving tawna na ba thau liter amana kilometer nearly kunthra mya je achapa ngamna bagi range sabne adu actual moine company gi claim dadi khoi 27.90 sam kmaina khara high go sibaw gi range achapa ngamme na ado city right hena sigi keno je hena kudong saba dum phange na hai city de na hena kana ga ni na moine company na jo dum hai bo masi adu ki mati kana gre haiba gari si matam yam chunaba khoi gi electric pra on ring gi mark ki khoi gap sigi keno je moina cover to fill to ngamna na bain puthok gari makhal amani na sum mayam gi kano da hajari ko moi Toyota gi site gi odo gari se kamai to ge have do mayam da amtang ai mathang hajarake adi agi feature sing adi price details mayam do ai mayam da sampa pechara pom hajara ge ko mayam ning tamis mayam loidri phaudung mamutana fazana amtang yengbiu aduga adongi gari lebagi decision to lobbiu andra khoi front looks ai habit yamda yangan jarake looks uina ko mamang ji adum phajare ko yengbuda ado mase khoi magi variant je makal mari dane leije e s adagi g V and smile lego all wheel drive su dum phangi ko all wheel drive na mo koi B variant phangi maje ado maje je koi Impal da Showroom oina price maje je Impal da phangi je Showroom oina 10 lakh 48,000 sidagi horaga goes up to 19 lakh 19,000 phogi price range da phangi ko the season koi V variant strong duni ko koi moji makal koi mild hybrid and amanga strong hybrid and amanga khadeo ko makal je ado sisina koi gi strong do idune ba strong variant do ado magi koi gi engine gi specification da ya pakanda ma je koi gi maximum power se 115 gi koi gi ps da ma je phangi magi engine power se aduga koi gi mild hybrid na mo kind of 103 bhp ki sound das mine lai ko ado ma se koi gi Maruti Suzuki gi Grand Vitara have duga koi gi same platform da saba gari makal amani ko ma ado masak khatani mana da ba sai di loi ma yamba manungi interior gi kai loi mana ne ko ado mapan gi looks da khadi khena re ko ado exterior gi looks di sai gi magi mi gi makha pale ko adi sina fazai have di me am gi comment da lai comment da biro ado mamang di ta hojara ge magi keno se sigi keno se koi gi DRL ni ko DRL se koi gi dum koi gi turn indicator oine ju thabak tawre ko sida aduga sigi ani ni college DRL se smala ani sale bo dum marak sida koi ko na insert tawra sang na koi gi magi body mamang gi grill je adum pura cross tawra somna kan gi headlamp loin power ga sale bo ado mayai da se
Toyotagi facing si lejare aduga makada koi grill sigi maigi kenos air intake toms yam chauna pakni yawe ba adu sidejana koi 360-degree camera gi sida lejare adu si number plate hapam leire adu sidida sina koi skid plate mamangi ko adu koi gi gray color haigadra smile lei ko makha adu si ultring dai makha gi koi ground clearance hapidang hajar ke asina koi 210 mm gi sang da wangi ko aduga sigi kenos sigi panels si jo koi gi carbon fiber gi type da yamna koi glossy ore ko yamna finish yam phajab hai tare ko aduga somna kandana mo koi gi si headlamp gi koi housing je koi chrome ne phadana koi gi kano tore di surrounding je chrome ne lami shutter yaure ko ani se jo koi gi finish so gi glossy black oire aduga mo si projector ado si LED do lai ko aduga somda side lom da lakpa ganda si kogi mage keno se koi 17 inch lai ko 215 by 60 r 17 inch lai ko ado sigi alloy design ja yam ti phajai ko sigi yeng bakanda ado gari tire the profile yam cheng da gari sigi yam sana bai tare ko aduga so mathak lom da lakpa ganda simagi keno hybrid to si thare aduga sida khoigi sina khoigi dual tone gi kano da lai se ko si gari red ka black ka da ko si glossy black adu sida turn indicator si yaujare adu sida 360-degree camera gi som side ki display yaure ko adu sida request sensor si di yaure ko adu side ki khoigi clearing je sangna adu myam kana pak sawo oi di ko dum sangna dum yaure ko adu magi khoigi window ki panels sisu khoigi black ta 8 layers black on more sisu black adu more si black ore adu last ki jaga su dum khara dum hangna khara dum yawe ko adu ka foil capacity je khoi 40 ki tank capacity smile le ko adu ga koi maning lom da smile le magi tail lamp design sigi khoi ki keno side da khoi ki C shape da ko yam phajai ko yeng da adu magi backlight halogen da yaure ko sa reverse light adu reflector si le adu ga sensor si da yaure sidam yaure adu ga sidam yaure ko ama ani om ko sensor mari yaure ko adu ga si connected oidre mai dis da lore song si da lore adu si da chrome na mai si da phana kana to yaure adu logo yaujare adu si da camera si yaujare aduga so matholom lakpa kanda rear wiper yaujare defogger yaure ko aduga high mounted stop lamp yaure shark fin antenna si yaujare ko ado e boot space to habit cam sauge habe yang ge angkal lagi yang si ko kada ita hang no silele magi boot space se koi gari ji gi magi size kai yang ora gadi yam saw ba makti oide adu magi sida battery gi capacity idb battery gi mogi sida yauri bu ko manung da aduna koi size se kitang pixel lak ba hidar ado adum kara poche dum id dum khara hap dum ya ne bu ko reading light si le ko aduga koi gi magi gari ji gi magi dimension la pakanda ase koi length sina 4365 laide aduga wide na 1795 height sina 1635 ne aduga wheelbase sina 2600 mm gi sang da lego adu gari gi color option jo monotone da koi 7 color da lay adu dual tone koi makhal mari dam lakani go tibo ball ki charging point yaure de hook yaujare ko aduga sitche mo koi gi 60-40 split chu dum ya bo sulema koi kana to buya bo aduga si tools ke ge silo yaure ko moi hapam je
som the space masam from side any what side any makti yaurigo see the khut paibam si yaurigo see the smizer sing ka tini ko atuga magi variant usle v variant ko don ni si v tires adu maningi khoi gi magi skid plate sigi departure angle jo yam phajani yaurigo aduga tire se khoi gi tai de kano yaure si de makha se de yaurigo ado ai habit mamang dam tang sangaga yangan jarke ko question se yaure aduga sigi koi gi magi thong lom da lakpa kan da sigi koi simple hard plastics that finish oire aduga seida mo soft material leather wrap tor gum yaw ko si ju glossy da yaure dei magi control sing sure je jare ko aduga si glossy oire ko glossy ko keno da yaure magi finish bottle holder le jare de pai bum se kai ga hapam khar yaure som da lakpa kan da siki height adjustment yaw jare recline tong no si yaure ko isi mamang sing tok ching tawam lejare aduga sina khigi mamang gi hut hang tawam silere de full lid opener silere adigi camera gi koi silejare ko adigi HUD silere koi head up display state khigi ama thokne ko sigi adi push start silejare adu moi gi sigi dashboard si jo khigi leather wrap ta yaw pa tar adu sigi khigi sisna khoi kitang hard oire ko amaya is ado I happy tang kakhalaga yang nase set ki leather carding ida masagi dum khoi gi leather finish ta laksare aduga to model gi moi gi khoi gi seat se khoi gi ventilated oire ko si ventilated oire aduga khoi gi color theme jo khoi gi black ka khoi gi dark brown ga ani color da la adagi headlight leveler silere asi automatic variant ni ko anda gari se automatic manual transmission MT de suloi phange gari se variant je em ta ka khachar ke ado isi gi steering je smaine ui go amanga ada cruise control silo yaw sare adagi sigi akoi gi media control som gi keno siloi le jare go asibu Apple CarPlay Android Auto lo support ore no wireless charging silejare 12 volt ki ada sin USB ki ado AC control ki knob si jo dum yamna kaitare mongtan am yaw ko ada simai gear lever sile yaw jore ko drive normal ado sina magi show sile ko so this mai tawre I'm gonna solve void ko so as the yaw control je lock unlock si den yaw dre mai de aduga sida khoi gi ventilated control tong na yaw ko ari si drive mode EV mode ana swane yaw ko option ja ari si the traction control gi si yaw jare adagi sigi khoi gi gari sigi khoi manung gi feature sing je dum screen dum hap chara ko loi highlight yam sang do male ko aduna kidang kana tong na bai dum hajer age aduga koi gi functional oiba koi feature sing chu dum mai happen hajer ke ko aro sit ki thai support adum jai ko ada glove box mai dawe dum design oi ko ada isi mai gi koi theme je si soft leather da lai ada si silver finish mai de ko center console ja smain lai aduga 6 airbag ni lak do je ko ada si dum auto dimming IRBM wire ni ko ada si da roof sedum panoramic sunroof wire ni ko line smai tawre adagi khoi gi sigi display je ye adum sound ma kind of fully digital da yaure ko adagi vanity mirror sedum light yaujare ko aduga songi di sisu light yaure aduga sida hand grip yaure aduga sida cup holder ni yaure aduga sida armrest se ai petang si armrest se adu manung judum lui ko
ado ai si mamangi sit se chapsana aigi height ki matungin adjust taw matungda ai maning sitam maning gi dong sat ke aduga maning gi comfortable ai phajana uchar ke ko aduga steering je si de flat bottom di oidre ko si leather wrap ta la aduga si voice command ke ge pm silo ye le ko ade si magi tilt and telescopic ti adre adagi telescopic ka tilted ka ani mak lo ya ko kano ja steering ja ado mo maning ko mo yeng ko ada maning da mo sanga kar ha pe yeng ko si su sama na re pe softest material leather wrap pe oire si glossy black yaore ko control silver enan masam yaujari aduga sigi yam nungai bamna khoi gi seat ki magi reclination je ani thongna tu step oina layeba ko sigi je kitang hena nga than ge ju dum jayeba ko kitang smani kitang chakhal ke ji yaba aduga kitang nga than ge ju smai yaba smai lay aduga seat ki magi samanare mamanga aduga sigi mayagi armrest yam lai chere cup holder yaujare aduga mayagi ju sigi khoi ahum passenger ahum phamba yabagi keno su pizare ko sida aduga mayai gi su sina koi gi mai keno oideni ko seat belt sida oirni ko mayai gi phamba gi aduga sida kakhalaga ya pe jeng ulake ko yam nungai phamba sigi ai mamang adjust tawar kan yam marang kaina laire ko koi gi leg room de khong phal na ting tho pham ya ni aduga maning gi AC vent yausare adu maning de jo muk charging point yausare ko adu mi ahum phamba da kasu thedong na sillar ko yakona adi speaker su mamang du jore ko adu sini adum comfortable di adum phajana oire ko adagi somda mamang da light cha sidai da yaure adi somda su se yaure ko and grip su sidai da yaure adi hook su yaure aduga sis headrest adjustable oy si oy go aduga aigi headroom se kyam lege do ulake go sina aigi headroom se adum ya go ai 5.19 gi sang dani wang do si dum headroom padan le go aduga makha gi floor se khoi mayai gi se kitang di hamdi oy go yamna oy ba kino du di na te do khar di oy go ham oy bis aduga sida magazine holder maninda yaujare aduga isofix style gi safety gi kano su yauri sida ko aduga sigi magi roof rail just mana ka yawi ko yam kana khoi gi kana tong yaw di de kan nem ni yaw ha dar mathak lom de yang kanda adu si chrome si dum loima yaure mang de loima si Hyryder gari si khoi gi city ride ki damak tadi yamna dum bayam phaba maram de khoi gi sigi engine je khoi gi petrol engine plus adagi khoi electric motor ga punna combine toroga semak pa kenwa ne ko aduna hybrid and high ne ko adum si adum city ride ki damak tadi khoi gi 1 liter amana khoi 30 km gi mileage average sang je du oira ne ko aduga khoi gi highway dana khoi gi 27 moin pi je 27.90 minus 6 sang na pi wa aduna dum city ride plus highway anima dum loi kanara ni haba tare ajigi matam da koi thau gi keno se yam tang awni na ko yam na koi thau gi price gi yeng or ga di yam na far ni haba tare ado yam amtang lak pi raga gari si amtang yem bio gari yam phaje ado nasi gidi swai sum lo salage video se mathangi video da mo unar si ado myam gari thong madam da set belt swai no fabiu aduga gari masa thawragana helmet swai no piu haraga swai sum lo sinjarage